ubundi watangiye gufana Arsenal ryari? 2004 yes. Ko hariho amakipe menshi ni cyatumye ukururwa na Arsenal? Cyane nifitiye crush kuri Tubano. Yes, umusore usa neza. Twaramukundaga muri high school birenze. Aha rero. Ba boyfriend wagezeyo. Turi Emirates Stadium, tukaba twagize umushyitsi uturutse i Kigali. Abantu bose bazagerageza kuza muri kino gihugu, ikipe yose ukunda, Neon TV izagufasha kugira ngo ikwereke iyo time ubashe kuyitembera. Garija ngo atangira wibwira abakurikirana Neon TV. Yaranyita Queen D. Uje turutse ahagana he? From Kigali mu Rwanda. Nkaba ngeze Emirates ariko nkazareba na match muri weekend. Ubyakirutse rero kuba wabashe gusura ikipe yawe, ko n'ubwa mbere wageze aha ngaha urumva bimeze bite? Shamva izi ni inzozi kabisa. Dreams ariko finally it has come true. So ndishimye, ikirere kimeze neza, abantu ba hano bafite, they are so welcoming. So I'm excited. Byumvika ko iminsi umazanga umaze kubona London, ndabizi ko watembeye imijyi myinshi. London wayibonye ukurikije imijyi yose, umaze kujya mu mijyi itandukanye i Burayi, umaze kujya mu mijyi myinshi muri Afrika. London wayibonye? Nabaje muri Portsmouth. Ni heza pe, ni kuri island. So far so good. London ndimo ndayiryoherwa 100%. Kuri uyu munsi rero ntabwo ari umunsi wa match. Icyo tugiye gukora ndagira ngo dukore tour. Tour rero ni uburyo ureba ibintu bya Arsenal, baraza kujya muri museum, turaza kureba ibintu byinshi, turajya aho bambarira, turajya ngira ngo abantu benshi bakurikirana Neon TV muraza kuba mubireba. Hano ni mu iduka ry'imyenda ariko ni naho bishyurira tour. Mu kanya tureba ibiciro by'imyenda, turaza kwishyura kugira ngo dukore urugendo aho tugiye gusura ikipe ya Arsenal. Urabibona rero mu iduka, urabona imyenda, urareba ibiciro. Iyi rero ni imyenda y'abakinnyi, niyo mpamvu ubona kenshi biriho n'amazina. Hanyuma iyi ni wa mwataka mushyashya. Mu kanya rero rero ni mu iduka ari naho nakubwiye ko bishyurira. Ngira ngo ugomba kumbaza ibintu byose ushaka. Umukinnyi ukunda wundi muri Arsenal kurenza uwundi ni uyu? Your favorite player? Oh, hey, I have a boyfriend. Nuhungu. Calafiori. Tugomba gushaka ahantu umwenda uri rero. Nitugera aho bambarira, ugomba gufata ifoto wicaye hariya haza aho yicara. 100%. Ngira ngo nuko tutaje baherutse ngo gukina match. Gusanga na perfume yari yakoresha uriya munsi irimo. Ni ukuri kimanzi bazirimo. Ahantu yari yicaye nyine ko barabakinnyi ntubone kuriya. Mbere yo kujya gukina kuriya burya baranza bakikoraho. That's nice. Wamubonye Eze? Eze nawe ni sawa. Rero n'umukinnyi Arsenal yaguze ku munsi wa nyuma mbere yuko isoko rifunga. Saka nawe n'umuhungu wanjye ndamwemera. Ni umuhungu wawe, akaba n'umuhungu wa Bibishe. Ubwo nimva avuga Bibishe, ubwo rero abamwe baraza kumubona baramenya uwo ari. Hano muri uru ruhande rurimo iz'abakobwa, bibonye? Urabizi ko ikipe ya Arsenal y'abakobwa iberutse kwereka igikombe cya Champions League. Noneho niyo mpamvu ubona ku myenda y'abakobwa haraza kuba hariyo n'inyenyeri. Y'abahungu ntabwo turagira inyenyeri ko twara Champions League, ariko y'abakobwa dusigaye dufiteho inyenyeri. Very nice. Wabibonye gute rero mu iduka? Harimo ibintu byiza biri authentic. Ari ibintu byiza cyane. Reka tujye gukora tour rero. Urabona rero iyo umuntu amaze kwishyura tour, baguha izo headphone utoranya ururimi rw'ushaka, ururimi rwose ushaka. Aba ari indimi nyinshi, yaba Igishinwa, yaba Icyarabu, yaba iki, gusa nta Kinyarwanda kirimo, ariko harimo Icyongereza n'Igifaransa. Hanyuma bikaza kugufasha ahantu hose ugenda ujye. Urugendo rwacu tutangira ngaha, bamaze kugusaka, bamaze kuguha ako kantu kari bugufashe gukora. Enjoy. We're excited to visit Arsenal. Who's the Arsenal fan? We support Arsenal.
Yeah. All of us. And Yeah, we're it's a from Arsenal. Rwanda. The Rwanda. We are from Rwanda. You know, guys, visit Rwanda? Rwanda? Yeah. Amazing. So are you visiting London or do you live here? We He need lives to. here. I'm visiting. Amazing. Yeah. Welcome to the stadium. All right. Thank you very much. Start your tour with a quick photo. Okay? Okay, good. Thank you. Yeah, akaba ari. So you don't want So just keep this. Yeah. Because there's one more. Yeah. And then at the end they will scan that so you Yeah, urugendo rwacu ruhereye aha ngaha. Nk'uko ubibona rero Arsenal ni ikipe icuruza. Iyo ufashe ifoto hariya mu kanya uraza kubona kiriya gikombe abakobwa baherutse gutegura turaza kukigeraho n'ibindi bikombe bya Arsenal. Ushobora kubifatiraho ifoto washaka ukayishyura washaka no yishyura. Ni indi y'abakobwa. Yego. Ya rero aho ngaho aha ngaha ni tugiye kugera hafi aba director urabona ahantu hose abahanditseho ahantu ugeze director entrance winjira aha ngaha abantu b'abayobozi n'iki binjira aha ngaha ariko kuri uyu munsi natwe niho twinjiriye ya dukomeze rero Visit Rwanda aha ngaha niho tubona Visit Rwanda hano niho bituyibona fresh niho tuyibona urabona aha ngaha muri bino byumba bya Arsenal nyine tutangira kugenda uyibona akamaro ka Visit Rwanda kabisa. Ya rero abana basinye aha ngaha bashyiramo amavideo y'ibintu byinshi bagenda bakora abona n'abakinnyi benshi ba Arsenal batandukanye. Arsenal ifite ikipe y'abakobwa ikomeye rero ikipe ibintu byayo byose bigomba kuba biri ahantu hamwe nk'ibi ngibi urabona ari ibikombe by'ikipe y'abakobwa yagiye yegukana nabo barageze kubishyira aha ngaha 2023 bagereze nyine y'abakobwa igena n'iy'abahungu kuko n'ubu ngubu y'abakobwa isigana ikinira aha ngaha Emirates iyi season match zabo zibera aha ngaha. Yego. Kuko ni imwe mu stade ni imwe mu mukino umaze gukundwa naho aha ngaha w'abakobwa basigaye nabo bagira abantu nk'ibihumbi 40-50 baje kureba match. Nice. Ukomeza gutyo urahita ureba ukuntu hitamera rero ahinjira abayobozi muri director Twabaye abayobozi natwe. Ugahita winjira rero iyo bakwakira urabona rero ukuntu hameze niyo mpamvu nyine byumve kinjiramo aha ngaha iyo hari igihe cya match rero ikintu baba bakorera aha ngaha urabona ko hari ibintu by'ameza n'iki haba barimo kurya no kunywa ufata icyo kurya no kunywa utegereje kuza kureba match yari hirya naho tugiye kujya mu kanya kwindi rero urabibona aba boss boss nanga hinjirira banicara mu kanya wemerewe gufata intebe yabo ukicara aha ngaho ko uyu munsi ntago wahari ntago wahari ntago urayiprofita nawe umunsi umwe nawe ukayicaraho. Iyi rero ni Emirates Stadium kuri uno munsi twasuye urabona aba boss intebe bicara ukuntu ziba zimeze urayibona bagiye gukora amafaranga menshi cyane ubundi hari ikintu njya mbwira abantu ugomba gushaka amafaranga nk'uwayataye urabona umuntu wataye ikintu ukuntu yisakasaka ahantu hose ugomba gukora cyane byose ukabigeraho. Aba boss rero bicara kuri izi ntebe muri box nk'uko ubibona urareba ikibuga cyabo ukuntu baba bareba abakinnyi basohokeramo hano hasi bo baba bari kubareba nyine bajyamo hariya. Ushobora kumbaza biriya bintu uri kubona mu kibuga nibi iki ndagusobanurira. Biriya bintu actually ngiye kukubaza biriya bintu Emirates mu bibuga bya mbere bifite ubwatsi bwiza. Biriya ni technology biriya bintu bishinzwe kubungabunga buriya bwatsi. Buriya hari ibintu barimo gushyiramo hari ibintu by'ama projector bashyiramo hari ibintu by'imisemburo bashyiramo kugira ngo bwatsi bukomeze kubungwabungwa bunakore neza. Biragaragara cyane cyane ku masitade menshi agiye akomeye cyane cyane uburyo buno bwatsi bwitabwaho cyangwa ibibuga byabo byitabwaho. Ikiro kiri mwe mu bibuga ku isi bavuga bifite ubwatsi bwiza hora buringaniye ko bwitabwaho cyane. Ntago wemerewe kwinjira kuri wa bwatsi namuremerewe kandi kuri wa bwatsi uretse abakinnyi n'abandi bantu b'abayobozi nabo ariko ntago kwinjira nta muntu wemerewe kuharenga kujya muri wa bwatsi urabungwabungwa amasaha 28 urabona hamaze kuberamo match imwe ya shampiyona ariko match indi zaba ya shampiyona bari kwitegura nyine kugira ubwatsi bwazaze bumeze neza. Nuko rero bimeze aba boss nanga bicara mu kanya turaza gukomeza turaza kujya aho abakinnyi bambarira turaza no kwegera buriya bwatsi. Iyo uri aha ngaha ukuntu ureba ikibuga cyose ukuntu kimeze urabona nk'uko bitandukanye haba hari abantu benshi bagiye batandukanye bose baje kureba stade amasaha yose kino kibuga abantu babasura
baturutse mu bihugu Oh, bitandukanye. yego. Kandi abonye ko ibiciro ukuntu biba bimeze, wumvishe rero uburyo zino kipe zicuruza. Biracuruza. Tuza kuza kureba ikibuga gusa nta match yabayemo aho kwishyura. Yego. Kandi abantu bakaza kuhareba. Emirates Stadium rero iri mu hantu nyaburanga ho mu mujyi wa London. Umuntu wasuye London Ni ngombwa. ni gake agenda adasuye Emirates. Nubwo waba udayifana, niyo utayifana. niyo utayifana, n'abandi bantu baraza bakagura bakishyura hanyuma bakareba. Nk'uko rero wabibonye tuvuye mu boss wo hasi tujye muri Diamond Club. Diamond Club haba hari abandi ba boss nabo bicaye ahangaha. baba top. Hano niyo Wenga yaje yasuye ahangaha. Afitemo umwanya hariya, afite intebe hariya, afite intebe agomba kuza akicaramo akareba match. Yego. Urabibona gute rero ukuntu bimezemo imbere? Uriya si Wenga cyangwa ntabwo? Uragariwe uriya n'undi muntu. Ariko Wenga afitemo umwanya ahangaha yicaramo. Ano makipe afite ukuntu yubaka ikintu kimeze nka family. Iyo wabanye nayo neza igihe cyose ushaka kuza kureba match haba harimo umwanya bakugenera ukaza ukicara ukareba match. Ndizera ko utararuha. Ntabwo daruha. Jewe n'ukuntu ndi excited naruha gute ibintu byo kurora nta birimo. Nibyo? Ntabwo birimo kabisa. Wabonye ikipe ukunda rero ahantu. Ikipe nkunda ibintu byose ni sawa usubu naruha gute. Ubu rero mu kanya tugiye kugera hamwe bambarira. Uraza kwicara. Nashaka kumva ayo wambwiye kare. Uraza kwicara munsi y'umwenda wa boyfriend wawe Karaviyori. Ikipe ukunda rero kuba wabashe kuyisura kuri uyu munsi urabibona ukuntu biba bimeze. Nta match ihari, ubonye hanze ukuntu n'imvura iri kugwa n'iki, ariko abantu baranyagirwa ariko baracyarimo gusura. Mu kanya rero tugiye kugenda tugana n'ahandi bambarira. Urebere hamwe bambarira, turaza kugera ahantu bogera, turaza kumanuka no muri ahantu nyine hanze ho bakinira. Turaza gusoreza kuri mize cyangwa se ahantu babika ibintu byabo bya kera. Turaza gusangamo ibintu byinshi cyane buriya nabyo turaza kubireba. Ibintu za kera? Yes, bagenda bazihindura buri mwaka bagenda bazihindura. Ubu ngubu tugeze kuri iyo ngiyo. Iyi ngiyi? Yes. Zigenda zihindurwa inshuro nyinshi. Ariko iyi ngiyi imaze igihe kinini? Maze igihe kinini cyane. Zigenda zihindurwa. Barahahinduye. Ubundi habaga ikintu cyageragamo hariya hasi. Akariteta yaravuze ngo ndashaka abakinnyi bazaba bamara kugera hano batangira kumva abafana. I know. This looks beautiful. Ashaka ko bamugera mugatangira kumva abafana. Hari ikintu cy'igitano cyabagamo hariya cyazaga mu kibuga. Akariteta yaravuga ati no. Ndashaka turimo twambara twumva abafana hariya kuri hanyuma tukagenda tukabaha ibintu byiza byo bagombera. Mu kanya rero tugiye kujya kuri home changing room. Ni hano hirya bambarira. Urabibona hano home changing room. Hanyuma away changing room iraza kubiri hariya nayo turaza kuyireba mbere nyuma yuko tuza kwinjira mu kibuga. Wabibonye rero niyo sign. We better make it happen. Ubu ni sign urimo mbere yo kujya kwambara abakinnyi rero ugahita ukomeza ugana aho bambarira. Ukabugeze rero aho bambarira imyenda mu rwambariro. Izi ni douche. Baraza bagafata amazi ahangaha, bafite ama toilette aho ngaho, bafite aho bakorera massage. Ushaka kuhareba nawe ushaka kwigira imbere ukareba ukuntu hameze. Ahangaha niho baza gukorera massage mbere yuko match itangira. Hano niho bakorera massage mbere yuko match itangira. Mbere yuko nyine bajya kwambara ko nyine hanyuma ugahita ukomeza rero ugana aho bambarira. Aho uko mubibona hano haba ari douche. Hirya ni douche, ubwiherero. Ibintu byose babikorerwa ahangaha. Umuntu nyine ajyamo hariya ari fi. Kandi urabibona gute winjira mu rwambariro. Hano hararyoshye. Se buri muntu yicara ahari izina rye? Baba bashyizeho umwenda we n'inkweto n'iki. Aza ibintu byose biperetse hariya. Haba hari jezi ebyiri. Kuko ikesi imwe icitse bahita bazana gufata iyindi. Haba hari inkweto ze, mbega za hano utuntu twose duteretse ahangaha. Hariya hirya turaza kuhagaruka mu kanya ari aba office kwa boss. Rero muri iki gikintu bakora basigaye bazivanga ari iz'abakobwa. Urabona nk'uyu umukobwa Lewis uri kumubona. Lewis and then the Rice
rice. Leo ni umukobwa Zubimendi. Zubimendi. Kelly ni umukobwa nawe Kalafiona. Aha rero. Kwa boyfriend wagezeyo. Boyfriend wa ni Kalafiona. Kalafiona shy. Who is your favorite player now? Yes. Yeah, nahanga rero. Nemeraga Henry Thierry back in the day. Rero mfite sheri mushasha. Yeah, nahanga rero yicara. Urabibona hano yicara. Na ubwiye ngo nuko taje wenda match yarayibaye gusanga mu perfume ngo. So perfume igumamo muri. Yeah, bayateremo nyine urabyumva nyine. Nahanga rero yicara. Nahanga yicara. Yeah, tugakomeza rero uko twabibonye muri iki gihe abakobwa nabo basigakira kuri no stade. Byumvikana ko rero ko umuntu wasuye hangaha ari kuntu ushobora kubakundiye abakobwa adakundiye abahungu cyangwa se kwa kari kipe zose za Arsenal. Niyo mpamvu abonye imyenda bagiye bayivanga. Wamubonye raya hano yicara. Wanda abantu bita mugufi. Ejo uzabyitegereze ko natari mugufi. Uzabura ko natari mugufi. Abura gasanimetero. No, uzamure ko nareje. Ya Saliba rero nahanga abayicaye. Defense zacu. Urumva urabona umuzamu defense hanyuma turaza bose bari ahantu hamwe bagenda bakurikizana nimero Saka rero nahanga nawe yicara. Umuhungu wanjye sha. Tugakomeza rero umukinnyi wacu mushyashya Eze nawe nahangaha ngira ngo Martinelli abayicemo hariya. Odegaard the captain sha. Yeah, the captain. Yeah, nahanga rero saba bicaye Timba abari hano. So uyu ni umukobwa. Yeah, uyu ni umukobwa, Mid ni umukobwa. Jacorez wacu nawe mushasha. Yeah. Ni umukobwa, noni Madueke. But this is nice. Niba basigaye bamixinga. Barazimixinga nkuko abantu baje gusura hangaha. Kugira ngo barebe. Barebe. Ari nko wakoze tuwa igihe cya match urazasanga miza abahungu gusa. Ngira ngo ukoze tuwa mbere ya match wakumenya n'abantu bari buze kubanzamo. Usanga bakurikirana gutyo ugasanga nyine baricaye. Igihe cya match boss abasobanurira ari mahangaha. Boss abahagazemo hano hagati. Boss agaramo hagati. Agaramo hagati akavuga wela yagomba kugira gutya iki. Oh my god. Ndajya gusubira ikigwe bwe abantu ko Arteta ntabwo bamwita Arteta out. Bamwita boss. Wow. Bayita boss mukanyira kujyana muri kwa boss. Ndakujya kwa boss muri office. The manager's office. Yeah. Nahanga wabicaye. Urabona rero harimo na boss w'abakobwa. Ni boss w'abakobwa. Nakubwiye ko basigaye bakinira hanga urumva bose bagomba kugiramo office. Hano. Kuko abakobwa bakiniye. Boss abarundi bahindutse. Tugende yankwereke rero aho Mikel Arteta wamubonye. Wabwira ariko wabwira ko agize kwa boss aho yicara. Mikel ndamwemera. Atangira ibintu by'abantu bavuga ibintu bitasobanutse ngo out. Let's trust the process. Game plan ni hano. Ashaka guhamagara umukinnyi umwe ashaka guhamagara kakwicaza bwa Eze uyu munsi. Ndashaka uruhare yayimeze gutya ndashaka ujye hanaha hanyuma ndashaka uze kudiringa n'umukinnyi runaka gwa bitewe n'ikipe bagiye gukina. Nuko bimeze. Ahanga ni ikipe yasuye away team. Away team nahangaha yambarira twinjemo naho urebe ukuntu hame yasuye cyangwa yaje gukina na Arsenal nahangaha yicara. Away changing room. Changing room yaho ni ngiyi. Akaba rero arahango babicaye. Bose icyo bahurira hari muri atano nyine bajya mu kibuga mbere yo gukina. Tumaze gusura aho abakinyi ba Arsenal bambarira naho ikipe yasuye yambariye tugiye kwerekeza rero mu kibuga. Ikipe imwe ihagaze kuri ruhande indi ihagaze kuri ruhande abasifuzi bari imbere yabo babana bari kumwe n'abakinyi bari kumwe hanyuma tugana muri match aha rero hamwe nakubwiye ko ari ikintu cy'abaganga cye gifunze hano hejuru Arteta yazanye igitekerezo no mugabo kugikuraho tugomba kuzatwambara twumva abafana bari kuririmba tukaza kubaha nyine twumva ko baturi inyuma na tukaza kubaha ibyo nabo bari kuduha ko nibo bakina cyane abubwira ko burya abafana nabo barakina tugana rero ku kibuga aho bakinira hari bwa bwatsi rero nakubwiye ukuntu buba bwubahirijwe burenze buba nyine buri gukorerwa buri kintu cyose
nk'uko ubibona rero haba ari abakinnyi b'abandi makipe nk'aba ari abantu basanga bakina nka hano hicara abafana no hano hicara abakinnyi ba Arsenal ikipe yasuye yicara hano abakinnyi basimbura rero mbere yuko tujya kukwereka aho Arteta intebe ye nkaza kukwereka n'intebe y'abakinnyi ubundi watangiye gufana Arsenal ryari 2004 yes. Ko hariho amakipe menshi ni cyatumye ukururwa na Arsenal. Cyane nifitiye crush kuri Thierry Henry. Umusore usa neza twaramukundaga muri high school birenze. Ubwo nyine ni wese agukuru. Ni wese atuma nkurura kuza muri Arsenal. Tujya mu Arsenal guri. Kuva ninjewe nahise wakwamiye. Nta muntu ugireka ni ikipe ifite ukuntu ikunditse ntabwo ifite ibigwi byinshi bihambaye cyane. Ariko ifite ukuntu ikunditse umuntu wayikunze usanga ayikunda koko. Mu kanya rero ndaje kukwereka ahantu Arteta aba yicaye aha abakinnyi basimbura abicaye abaganga n'abandi bakorana akazi. hari tw'umukara niho turaje turahajya nuko hakiri abantu bakirimo kwifotora tweka tubarindira hanze harangiza ndaza kwereka uriya ubwatsi ukuntu waba uri kwitabwaho bwitabwaho amasaha 24 nyine ibi mashini nk'uko nabikubwiye ni imashini zishinzwe gukora buno bwatsi muri make ntabwo navuga ngo bashyiramo ibiki ariko bafite ibintu bashyiramo hano hari n'igihe usanga bakije ibintu by'amatara n'ibiki kububahiriza mbere ko tujya Arsenal yicara rero urabona kuri no ruhande uruhande rwo rwicara ikipe yasuye hano ni aba awe bicara hari kuri ruhande rwo hirya basuye niho bicaye hanyuma boss abasakuriza boss na cyangwa agenda agira amahanga boss afite umurongo we hano ataza kurenga ndaza kubikwereka nabyo uko yicaye intebe ya boss yicaye mu ntebe ya boss boss naho yicara n'abandi bakinnyi basimbura bari aho ngaho naho ngaho urabona ukuntu aba control ikibuga ariko akazi baba bafite ntabwo bajya bicara ahagaze hano abasifuzi bamugarura bagira iki ntabwo biba byoroshye rero niho yicara abakinnyi n'abatoza y'ikipe ya Arsenal muri wa ruhande rwo hirya nk'uko nabikweretse hari hirya niho hicara ahantu hatwikiriye niho hicara ikipe yasuye hakaza yicaye ikipe yasuye zicara muri wa ruhande rwo hirya ubu none ngiye kujyana ahantu itangazamakuru bariri urabira ibintu tubona mu binyamakuru mu masocial media n'ibiki byose abanyamakuru babuzuye ahangaha hari abarimo hejuru hari n'abandi barimo hasi ngiye kukwerekana ahandi abantu bakorera ama interview heno itangazamakuru wicara aho ngaho nyine bakakubaza iyo match irangiye babuzuyemo ahangaha abanyamakuru babuzuye hano ko kuno ari benshi baba bahagaze hariya abandi baba bagize iki bagatangira bakakubaza ati match yagenze ite byapfiriye hehe abari n'umufana aho abari n'umukinnyi wundi basize aho ngaho bakamubaza urugendo rwacu turusoje kuri Jazz yes Queen D 14 Jokeres urugendo rwacu rero rwagenze neza Queen D umufana w'ikipe ya Arsenal guturuka i Kigali aho turangije tour akaba ari kumwe na Neon TV usoreje he urugendo rwawe turusoreje kuri Jazz authentic kubera iki wahisemo numero 14 nakubwiye aho twatangiriye umuntu wazanye mu ikipe ni Henry kandi yambaraga 14 none ubu ngubu uri kuri your place none yari Neon TV rero na Queen D guturuka i Kigali urugendo rwacu kuri uyu munsi aho twakoraga tour ya Arsenal rukaba rusorejwe ahangaha ndabona ariko ufite na bag nini wahashye ibintu bya Arsenal ugomba guteza imbere ikipe erega burya no kugira ngo natuke n'ikipe y'ubanza nayiteza imbere so rero reka twifurije ibihe byiza kuri Neon TV hanyuma uzagire na match nziza tuzanatsinda